Dobrodošli na kurs Outlook 2010 noviteti. Ja sam Aleksandar i bit ću vaš instruktor. Obzirom da se prva verzija ovog programa pojavila još 1995. godine, nije ni čudo što je broj njegovih korisnika nedavno prešao brojku od 240 miliona, i to samo na teritoriji SAD. Ovaj kurs je prvenstveno namenjen onima koji su do sada koristili neku od prethodnih verzija Outlooka, a planiraju da je zamene aktuelnom. Zato ću vam prvo pokazati kako izgleda novo korisničko okruženje. To se posebno odnosi na upotrebu trake sa alatkama, Ribbon, ali i na novi file menu koji u sebi krije mnogo korisnih funkcija. Između ostalog, tu možete podesiti sve radne parametre i druge neophodne funkcije. Nakon toga ćete vidjeti kako se koriste nove organizacione funkcije, kao što su Quick Steps i Conversation View. U novitete ove verzije spada i takozvani Social Connector, koji vam omogućava da prikažete podatke sa popularnih društvenih mreža. Na kraju, pokazat ću vam i kako se koristi funkcija Mailbox Cleanup. Kao što vidite, čeka nas puno zanimljivih tema, pa hajde da počnemo.